Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Kamu kapan? Terus ning kerjaan ya. Tapi ya. Kamu tak bel. Yo. Sayangmu sing ngopo? Ambo, berarti. Turu. Kali. Turu pekelon. Sampai tekan lo. Ada pola. Ayo. Butuh aku, Tak kira, butuh aku nih, gue hati. Oh. Ada kubur. Yakin. Berwahang. Iya. Iki seruah lu nya. Nah, lupa. Tak kira ya. Ya. Aku ora wani telepon mau, tak kira ki dikuduke kelon karo bojone. Ora. Maaf. Halo sayang, Pi sayang. Maaf kita. Ora apa ya, tak kira ki dikuduke karo ngomah, ora. Ora lah. Hah? Ora lah. Dikuduke apa ora? Ora lah. Aya, nyung ning kamar iki. Yo. Kayak koncoku dene njoba wulan, iki tak go ning kamar. Yo. Kuduke apa ora mau? Ora yakin. Hah? Mulai tak telepon aku kroso kok. Ma. Halo. Ma. Apa? Besok Rai. pengen ngantar mama. Iya, ini mana tuh sayang? Yo. Ya. Yo yang? Yo. Aku sih kangen. Yo. Ya. Besok ayah berani jam piro? Jam 3. Iya betul, aku mulai rapat. Ya. Oh, rapatnya besok ya. Nah iya besok rapat, pulangnya jam 12:30. Tak kira itu mau rapatnya. Ayah ki, wongmu mau ayah rene ku yo. Yo. Tapi kan besok ayah prei. Yo. Ayo, dulu ya. Iya sayang. Iya. Nah, iya. Sehat-sehat. Amin. Ya Mas. Iya sayang. Amin keadaan meneh. Iya sayang. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sayang mama. Iya sayang. Kayak bulan Rene jaluk kerian ya. Apa? Bulan. Oh, tak kira mama. Mbak Wulan Rene jaluk dikeri. Aku yo sik tak terima aku sik aku kaya aku. Sing nak bunyikan wayah ngebi. Ya sayang. Iya. Ya.